Andrew na Faibi abihinda mwena bakama bekeji benerkari bebembeirwe Honorable Bright kandi mukameka Bright Rwamera ma minister w'amatungo agahurire Ministry y'ubuhingi no kurisa Bishop wa North Ankole, Bishop wa East Rwenzori, bagenzi banjye bamemba ba parliament abunaza kutwara umugisha kubanjurira abantu banyabushozi umwe n'abaryaha kambanze onare mugenzi wanje Honorable Jovans twino businge rwenduru mwija munsasire. Thank you. Honorable Arneitwe Katambuka rwa Kajara ogu member wa parliament wa Kiruhura urukujwekera abacyara nshaba ngo umutero mu ngaro ogu member wa parliament najwekera abakozi omwihanga ryo ni rya Uganda kanaraga mugomboranya Kashashara umuricyakabungare ba abashemerwa member wa parliament ndijo rukuriya n'umugenyi ubwo nbeja kumwanjura chairman witwa movement wa district abebembezi bagenzi banje buri yo mu kitini saki ninza kucwa ombugufu. Thank you. Cyo kwanza nyenda kukurutya Andrew na Faibi nkeki nicyo muntu ayetenga omuzeire weno zaro mwana aenda ngo acuke ashome kwara ariyo mukazi ashwerwe kwara bari omwojo ashwere. Nyenda kukurutya Andrew na Faibi, nyenda kukurutya Jovia, nyenda kukurutya Honorable Minister Bright Rwamerama. Anshaba nguterera hangu mu ngaro ahabweke nkaba nubo bashwezi abo muntu yakubina yetenga uruganda nkuru abashwezi nkabo eginiyoka iyo wakwenzira ngo shweremo abantu bo batahi bo bigenyi bo wakwenzira ngo ugire nangwa na ba bishop ngababiri buri yo makabiri na cyetenga bunu wakikireho bakikusimire nyakusima gumasima. Andrew akishija no mwebembezi mugenzi wanje cyo kubanza ni chairman wa movement we gomboranya Kashashara icya kabera ayongerweho yabana chairman we gombora ya Kashatu urengo we gombora Kashatu RC3 mwe nabantu bakutahira ubugenyi rwakishije bebembezi bagenzi bawo kama simwe enganda nkabihinda mwayongerwaho mwenerkari umwazara omugambo bigufu Honorable Bright nubuzire kushwera umukomu or minister wihanga na nyenda kumanyisa ngo wejo buna kuburungi obwejwa tindwenda kujya ngo ehwireho konke inticurikire anyenda kumanyisa ngo mbazo ogwiziro buna kwobo gukakorra cyaro bakutera mu ngaro kandi twenka nkakiruhura district iwe na mugenzi wawo mukatu katuherizaho ugukweshumbiyaho abandi doze mutware na nekiteka n'ubundi nanyenda kumanyisa bishop wa North wa East Rwenzori omwe abakerero mwaferwa ingiri yamani nanyenda ngo bakikusimire nanyenda kumanyisa ngo aha nke yorukurugana ho he n'urwezo kwihaho ngo rwezo rwanyabushozi n'urwezo rwende aha ni herwende kandi tumazuma ngo aba bantu nubatera bakazi onashaba batakitera ante nubijana batera bakazi tubako batera buzuma bakakijunwa. Andrew ekiti cy'umuntu ayetenga rangati yakikwikiyeho abana baitu kandi obo aba barukushwera namboye n'ubukuru ndiyoku nyino mwana ntatenkazi konkaho bukugira ngo uriyo mwebembeza umugenzi wanje kandi ndiyo mwebembeza wa nyabushozi na nintekwa kwemerera negwe anyenda kumanyisa abantu bayisingiro nabaraga ahandi ngo akarura ku Uganda yateire
2012 kwezi ko kubanza kiruhura niyasingire Uganda yona nka district imbwe ni mu mwahirwa benerkari kuija kutwara omwishiki orukurga omaraga movement. President Yoweri Kaguta Museveni ahano haraga ahano wabo nangwa no mukeja ratahire mu bugenyi nangwa na Andrew nubundi no mumbahibo bwenje ba President Yoweri Kaguta Museveni gumukameko mu kureba rero kiruhura kwera yasingire Uganda na nyenda kwamanyisa ngo ndanyabushoze naye kasinga Uganda yona omukwagira government ya Rwanyisarza kandi habwemba bazarhanga ninye urangashikiraho amashita ngumenye ngambe nyemerere ngambe movement umwizina ry'abantu banyabushozi bena nyenda kubahamiza ngo mureke kwerarekerera kandi umbaza kagwizire konka mugume mwerinzire ndwara covid mugumeho ubushankara no bumwakubana muhereza speech mugume mwerinzire ombazi gushyikiraho bwo kugema mugemese ubundi tukahonora aho bantu barahangamo kandi abarisa den minister wanyu ariyaha omushano gwo gubateganise hatu mugende muhinge ebinyatsi byente buri omweheho hika 5 na 10 abyaro bunyatsi wende kuturantwenda kuhonora ahatari ekyo amasiyo ngeja kubanda manahati ogumushana gwiziriwe namani kandi mureke insi kugijweka busha mureke kuteme imitu kugimariraho cyarumwe namunonga mubyare mugumyeho emiti y'obuhangwa yahangirwomu ninyenda ngo nkwatanise na government ne kanisa tujumire akasemeni akeizuro muri nyabushozomu kushare biti ngo nabahereza abantu sentence bakagijweka busha ugungu mushana gwaza kutumaraho nyenda ngo mugende mubyare emiti y'obuhangwa ekyo ninja kukibegesa nkwatanise na bagenzi banje ninshabo kusasurwa bititene ijanye nk'abantu barahangamwe Andrew na Faibi bonyetsire nanye naija na nkwanza Kajwengye yebarya kama simu mbwe ninyenda kushabo kundu kusasurwa habo kubera izoba hariho bugenyi bwa chairman wa movement mugenzi wawe wishemwe Enoch Mbeine chairman wegombora kikatsi ya movement nawe n'ubugenyi kandi ntekwa kumbaganisizaho ahashaha kumwemereraho mbe kumurarebe neimuka nyaburo mutakaje ngo nemtrembi ensegabire yona konka Andrew kuruka abantu aba babeinitengo baberebe inenjara yo kushemerwaho yo kushora yabere kukibakora kama aguma kurinzire abo shira na Moses kumurarije mbugenyi nanye mwije muntayire nanye na nkwanza zanje tuija kubatetsa tubombekera anga bampero mugisha gumeno mukundana aburarangani hangari yanje